Tapos nalpas ko nga na ipakita ka na kayo ti nakunod na ti laboratory ni mobile lab. Sarno man ipakita kanya yo ako ti war dito yung mamat war ti laboratory mobile lab tapno karon kayo mo ti idea po kasat mo ti tsura na dito dito yung war. So, nakita ka niya yung matapos di tsura dito yung mobile lab tayo. Sige, kumot tayo. Lagnatay dito yung exit po. Sistema na di bungad na dito yung makita no. Daka dito yung bunpunton nga po. Bunton nga dardara stockpile po. Medyo kuwapay lang medyo ampay lang makita yung truck dito dati asphalt plan tayo kat ay ayusin da may isang truck kaya dasin mampet nga truck ayusin da dati asphalt pavement tayo asphalt pavement asphalt plant tayo so nga aldawan kat pay lang ti hauler tayo dadam truck nga ag hauli ti asphalt tayo so nga medyo ada time at basit nga pa the time tayo basit nga ag video at tapno mabuya yung matapo no kasano mati tsura ti asphalt plant data ti mobile lab tayo dati ki bagon iti ko dati bagon ti 10 wheeler kuma no di tayo tayo bagon ti 10 wheeler 10 wheeler truck no 16 wheeler truck no tatidog no 16 wheeler truck tatidog ado ti nalawa ti space na nababa no mga 10 kasi bababa ti kahit kuman nga baga po dagijay nga bagon ti 10 wheeler 16 wheeler kasi mabalinda nga ramidin nga mobile lab uno ramidin nga balay washroom daya po di kulay yellow di jay mobile washroom daya data daya boom na daya boom dati asphalt plant tayo dasin mampet nga truck dandani da maayos siguro dandani da maayos dati asphalt plant tayo so mampet dagiti hauler rin kay so bulit tayo dito pinaka ito yung stockpile tapno ka napinpintas ka may pakita kanya yo iti tsura na dato yung planta no da ka di babangay ki awanti signal diya so ito yung nga umululikot no ka ito yung stockpile nga dato tapno nga to napinpintas ti reception napintas ti signal okay start ito tsura na ito okay ada si mampet nga ko dati duang adam truck jaya stockpile ti dardarat damot ti may isang service mi di jay dajay service ko dajay black truck di jay pick up no ta Pilipinas ko pick up ti awag tayo dito ikat truck na dala tayo dito
Data ti kabuuan na. Data ti kabuuan na ti asphalt plant. Dijay guys la kajay aja ti immodo ti asphalt plant dijay ajo pat nga ko dijay. Pakita kanya ya. Dijay da nga ikuha, dijay da nga idadamp dagiti ko darat nga ko. Nasabasabali nga sizes daka nga 1 inch diameter, daka nga fine aggregates depende di size ti ka, depende di mixed design nga ramidon da. Bawat mixed design na dati designation na dayay kas kumaji M1, H1, S3 kung kunada designations ti asphalt dagijay. Bigyan nga designations na duma-dumay ti design na patagari man pinagandardaman dati asphalt plant. Siguro mayatin siguro testingan ta kahit dati ayusin ta siguro mayatin tag sampot mo dagiti hauler kita tam trucks sampot ba so mayat siguro mayatin. Okay, darat nating kagada. Okay, so basta natagari no dakat ti ruwar. Data ti ibagbagata mo nga tower kung kunada pagyanan ti operator mo data pagyanan ti operator. So nati kamo dita tower tawag dita pagyanan ti operator. Okay, dijay dati drum na jay. Ita drum na ita tangag mix ti aspalto ken darat kas kadaba pato. Data drum na data. Puligos no ko dita. Tunukan mapu ag mix sa amin ditan. Intuno okay to ji time na nga nagmixan. Mapanto jay bumaba jay tunukan gumatuntuman ditan gumato dita kas labong na nga dita tunong gumato dita mapunno dita aglukat tumo dita aglukat dita agtinag dita dayi ko naluto maspal tinag dita sila ko dita sila itanga nyaw na dyan tinag kita silus kunada dita tunukan sumirok tuno dijay ta sumirok tuno dita dump truck kaya hauler kas sumirok tuta tunukan tinag tuto dijay asphalt tinag dita tuno mapunon mapanay dijay mapangi site bagsak ng tunog dijay kasasap mo dijay makikita dijay kasasap dijay tatang kasla tangki ti aspalto kasasok naputot dayta tapno liquid noon nga papudutin na kastagot tumangkin dayta so na dapat nga naputot lang tapno baling nga liquid iso na dumalo iso na matandita sisinnabat dita inti drum data kuli gusto mo data mix na dita mix na dita. Okay, sige bumaba tayo pakita yung matitsura na di baba dati dito ko ni dati nga to nakatadrak ito file pata to wrap kunada to ati pagtatadrak wrap tawag na to wrap dati recycled asphalt pavement so nga wrap tawag da wrap recycled asphalt pavement. Atay ko dati
pinaklas da nga kwa pinaklas da nga kalsada ta sukatan dati parang okay sige bukate tanong ka masip ganti masip dati pulp plant sorry sorry ako karon kay ta idea makasana ti juran kita kureta kakamo pamo lang nabali mo design na old nga ako dati baka crusher dati iti partiste crusher datang pati ko lugan tayo personal truck tayo dapat na kumakit dati issued truck kumot ka ng Audi tayo gamin so nga aon pa iti issued truck tayo gure tayo no katno nga dati available dati bito di jay dati loader di jay stockpiles ti dardarat kas kadaba bataw gamitin dati ti ko asphalt dati di jay ko makita ito dyan so di operator dyan di tower operator di tower dyan so di in charge mo dito asphalt plant operator so natin agad adjust di percentage di agad adjust di percentage di darat kan percentage di oil content o asphalt content pantay di bangin tagare medyo matayo tayo pasik pantay dito sasampu dan kita ke dita muti ko dita buwabata dita muti in charge ita hindi ko scaler scaler mo dita agi-issue ti ko dita agi-issue ti certificate nga ko itit na kadagi di howlers operator ti ko dump truck sir tapno itit dan tumo di jay ko tapno tali di rumor nga asfalto dito ito asphalt plant ken di buwag bagsak di site dapat na nga agtali di jay bakan to lagi dino sabali ti pangiturturungan ta di ko di asfalto gapo dito kandat no gapo dito kandat ti ticket kasi ito no dumanon i site tidnan tumulang da ticket di ko di site dapat nagtali di jay tapno tikas takit ma-confirm nga di asfalto dito napanbulang di site bakan to lakit dino rum ti asfalto dito kat sa balimot ti pangiturturungan da okay more or less kakabagyan padak nga Ilocano gagayem ko iti Facebook na padak nga Ilocano kasi iti tsura na lang ako di asphalt plant asphalt plant masilig TV pasig sa iti tsura na no masigang natagari so nga dapat na ginunay kadto nakakapay lang ata nakarelax pa lang dita hampay nga iso ti ko dita hampay nga gan andar dita nakarelax pa lang dita nga ungor na nga natagarin data no pulpuli gusto data nata pinakadram na nga data natagtagarin to man data hindi ko di tower no ko na dita nga sumirok mo dita nga sumirok di howler di dump trucks Billy dams dita nga sumirok dita bagsak ng tumod di jay fresh asphalt Japan na dyan ti site isa salang ti
buya dito eh. Tagari. Tagari. Sublitin sa unit din. Kuno okay kaya lang iti ruar. Bagay more or less may pagitakmit kanya iti kuan. Unag iti lab tayo ken ruar iti lab. So dati idea yon. More or less kompleto ti idea yon. Pasat no ti tsura iti kuan. Planta ti asfalto. No dati planta iti coke. Dati planta ti no dati bakery planta ti tinapay kasi dapat ti planta ti asfalto. Oh. Planta ti asfalto, dapat planta ti semento kasi nagkataon nga dati dito planta ti asfalto. So so ti pabuyag kanya yun. Wait, kaya nga mau kakapagyan. Kaya mau kakapagyan. Gaya po iti Facebook mangbuy-buya ka dati muna Ilocano vlog ni Mang Jess. Oo, kita. Again, kumusta lagi ti kakabagyak dita Pilipinas, pamilya Angkiliano, pamilya Espiritu, ken tinay kama ni Jubilin, pamilya Grospe. Dak dito Camrose, Alberta, Canada po. The current location ko ket Camrose, Alberta, Canada. Kita bago man nagpakadak ipakita man pa iti 360 degrees nga palibot ko tapno makabuya kayo matpasit sa baling view. Basta po pakita ka na iti 130 60 degrees view dito ayang totapta adak iti tok-tok iti stockpiled recycled asphalt pavement. Okay, kita basta na po pakadakon kada kayo kita tembag nga bigat tayo tatanga aldaw tembag nga aldaw tayo tatanga matik pa mo pagsusurot Lembag bigat tayo tatagal daw. Kaya lembag met nga rabiyo tata dita Pilipinas. Lembag nga orasyon mamin dita po. Kaya pakada ko. Sige po. Bye bye po. See you next time na naman po. Bye.